Menta kasngi nakarensan jaka Don Bosco Media Network TV channel ni pen isha phi ka jingya kiran kerpang bat ka we ka samla ka balong tang makamar we ka banya shimbentanya kali haka Formula 14 series bat ka badang don ka jing angnut bandang yad kelenti ka bajrong ban pen urlong ya ka jing pot snew bat ka jing angnut jongka ban wan ranam ya ka jela Meghalaya ya ka jaj ban riu khasi bat ya ka ri India hi barok ka we lada kayo alad ban let ya shimbenta haki lempung bahe ki ban long shabar kari India. Kani kasamla kade kasamla Phoebe di Nongrum kaba nakane kanong ba Shillong. Itu kan dia kuno pipoi sedang kuno pipoi ban don interest hagne ke beta. Ti kalong kumnadu mensya podang kin ba maten. Ti nga nadu kapor bang adang knarit mo la ju mulin ipapam tu mensya dang knarit di likai kum tu la pensyong kai pensyong hapo kum ta ken hapo kalap jong ima ban ong ban nya kali ti si ai tau steering ban bat langin bat i ti nadu nang tahi ken kalong ke ek ba pher namar menchua ki por menchua ki ngimpat don kini kali ki ba high tech nai ngi dan kali ki ba bam don power steering ki badang de carburetor engine te kalong ka pher ba kali ki por menchua ti banyak kini kali ru don kam kasap ndai ban amon syong syunya aku menta kala khamsuk automatic cars ru la don menta long kasuk ba kan ti kalong very interesting in menchua dan ki jeep C ki ambassador te kalong ke ka balong kumta mo ka ba penlong yang ban kwa ban suthu ikini jat kali gilong kumno ken te nang tahi kasdang te ngasyong kumta bat ipa te kat bangadang rangba kat bangadang he pade kumtu te nganang kwa tip syusyu ken kumno kayat kata kali kumno ka telun tau gear balik kumno kita ki pedal syapok ban lek kumno te long kalong kumta ken te hakatahi ka jing don interest kumta ti kat banganang he amtang anang suthu kijat ki kali ki pher kumno banyak ai ka jeep kumno banyak ka ambassador ti kalong na kita ki kali ba mensyua ken ti hadin pada untuk kat banganang he nang san pada ngatip sebab kini kijat kali sila ban penya her penlek kairu ti nang ta kan ke interest jong ka sedang ya mo nang sedang lap ki bike su la ban penher ban ya le ries nang ta gini ki kali ru la ban ya le ries ti kalong very interesting yang te nang tahi naru musyadang ret hinga laju kwa tangban ong kum nang ngiwan na jakaba basnang barit kumne te bun kini ki bale ries te ki baya sa ki basa ki country ki bahe ngi te shay ngi nyapoi perkhat ru ngi nyapoi tang tai banyo yu kejat ru tha jakaba ngi nyapet kum ta ki jat kali baya le kai ne ki baya le ries ne ma te kalong tang ka dream ngi tang ka jing pho snew ngi ma kabam long ke bala ban mudur ban la ne ban kot kum kata ka jing yo ka jing im ken te kala asdang naduk mensyahi kumta te ke interest te kala don naduk pabadang kena syahi Naduk ang kena biong interest te prisem kuno ya ka reaction na yen ni pas bi kuno ka support ko pio to kuman ong mo support te long imei pa ban don rengkat ti ki don rengkat hi tang ba support financially te ban ong hok te long kam de ke ka ba suk imei pa ru ban syong ba ai pisa bang le kata te syumi no ata ka pisa ka bamla ban long ken te ngaruk ngadon ki pararet ru syadien te long kom ta mo imei pa te ki trekam ban penhe pensan yangi te kata pada kala long no extra ken ta ka dream jong ama ma kwa le kai kita te ngaklam khmi lenti hi ba na yeng ru bakin kumtama bikin syuang hoat kun shim kat bapikwa ta kamde kumtama ti ipa ti la long very clear na do nangkong na mari ki na yang ki lenti kum balong ngi
kumbalong ingi baru ti kemi lenti bangin kumta kinin krekot nala dep ngin yo kakam ka babiang ha government long kumta ma ngi basani te kemi keparu kitri government tel long kalong be kumta gen kata ka jing kemi lenti te hanga pada ngadan na kawe ka jing mut ngadan na kawe ka jing kwa tengah mukwa tri government te long kala ayat nyok kumta ti pati la long clear lo yang aba ikwa yang ban tho UPSC exam tengah lo ong tongan sale aku ka sngi tengah ngala lit puli no spa Bangalore tengah la train no sthie nang la degree nang thie ngala train no sthie abun ki companies bang train spa Bangalore tengah study business so ngala train bi companies ha kata lain marketing lain sales kumto branding tengah kwa shu banwan shidi ban train government kami hap shu ga resume ru jonga Taman penuh ni ipa tengok tong za thak tak UPSC exam. Taba perbangawan shani pada te ngayo phone call kan gidan be itu yang aku tu bang long interested ya kan ka race kum tu. Tikyo yang bagadan ka selection round kan ban lek kai. Formula 4 first women's team hapo India. Te I went for that kan tengah lek kan kata ka selection round. Te hata ka pori ngong ipapa pek ngakwa ban lek kan ni mo ngashim Hang tu kepor ngadang dep train na Bangalore ngadang dep kata company ngadang dep ngadang wan pasha shillong ngong man tho UPSC exams. Tengok papa ai por yang shi snam ngan shim break na mangala thaj na puli kot mo rosh kata mas dep puli ngala train ki post nam tengolong tong lawan pasha shillong ta ai bangan shu shong thaj tang shi snam. Di hai tai por ba shong thaj di angka badang shong thaj pulis nang kot ru yang kumta. Tengok ta ka biang hingga tangan lit coaching sendan kumta. Tang bahai tai por bemut top prelims pada kada nak kata selection round for Formula 4. It was the first Formula 4 team bas dang uni Briona support Tamil Nadu. His name is Sorosh Hataria. They one of India's top 10 drivers, national champion, multiple champion winner. Te mau perkat kan usdang nak ikan team nak mentak kentai. Te surprisingly humta kan tengah poi no syakata tengah poi yo long benta no hakata ka team te na himro promot ki kenthei tang drumut ni syak select in the end te na kita hangta hakata ka jing selection ngapoi ya kita ki top 6 kan ngapoi kita ki drumut ma kuman ong tinggal la sedang na ka Formula 4 te I was the first woman to create history ma ha northeast Meghalaya banyak ke Formula 4 empat judan menuru women or men so on behalf of both kata kadai hapau snam arhajar khat pra babalong selection te arhajar khat khandai tengala sedang menlekai tambah kawai pada kini ki jing lekai komni baleris kidai bit season wise na kidai ki championship te jingjam ha ban lekai borok khat ki round number bale funding ka jingjam Ti kumta iparu ila long clear ba yung ba mo ngan ni support ya fi ni sha ba fin le ngim dan jing khang e kata tamba ban ong ban fan ni kat kan ga jing le kai te kala jinjar mo ti papa la ong be tengar ngong iem ngam khami lenti hi ong i papa I'll find my way mjulin le ngan wat keliat la lenti la jong ko mangala wat la lenti la jong kata ngan wat hi la lenti la jong taba ngashkwa ban tip ba kani ga de ke ba ngakwa ban le te mentang la yo kani ka mo kani opportunity kani ka ngalayo kani ka opportunity bangan le kani tengok nga kwa ban shim kani ka kabu mo bangan ya seprang te ki kram khang ni yang ki long supportive ben te kum ta he kat badang ya kata kasi ka lenti nang yo le kai te ngadang yo lat lenti dang plit lenti ni kiwi te kat badang ya kita ki lat ki lenti te ngala kum ta ki nang ya chakmat te kumtahi hakajing support tin yang ki kim khang ken ki support ben ki ai men sim ken man le kai te Hisham ko balik kalang boleh ke interest kita thai akan ka feel menta ti women in motorsports kila grow bahkan all around the world te mensyuati kidang yeduna tang kumtahi tang ki beri ki bala hi fi ba matun ban ong hok tang ki badan pisahi gila ban le kai kan ka sport kan long namar ka jingjar ba lam dan pisate fimla kan men poise e te lajna ka jingdan pisa pada ka skill na fi don pada ka skill te long la don pada ba yo i fi ba fi le kai te ka shong kan men ta fi don bok fi yo sponsor la long no kumta Ti yang apa dia kalau long nak ngajing dan bok hakata kerukom.
ngam dan mo ngam dan mo na ying pisa ban ai ban chu the ban ong ke le ka bomon long kam long kum ta ti ban ong ban poi pada hau ni put nga ngala le kat bala na la jong ngala tre kat tu ngala sif ka pisa kat tu baro ka pisa nga sif ngala berat dut man le kai ngam tam ni le la long kum ban ong kum no ma kum bale lucky drama berat lah berat dari dan bak lah dan bak mau lahap sedang keluar yang nado napo lahap litre yang lahap pelang yang kepisah tikat tu ngelak tri sebang lu ngelak abu kepisah tengok orang ngata orang wesi ngan sedang bisnes ni kan bang alek mah kepisah lejong ngelak pelang tang ba ke kelampoi sisi kalau apa berat lu dah jingnya kali ti kumtah ikan ti kumtah ngelak la mo la simlun la berat tang pisah tu la lek kai kat badang yo ilat di jing lek kai berit ru ngalek lek kai bet ti kom ta kan la le kai ti la don gibri yo i la sedang itu khana em tak kan thei mo kawan nang ta ke bawan na Meghalaya na Shillong bampat ju snow ta Jakaru kum no mo dan kum kani kum ta kan ti ski kum tu ngas dang itu brio ti dan paki bri ong ali le kai ngin pensil kan tama ngin pensil ke bai kali ne ngin pensil ke tu ka bai entry fee ne kum ta kan so suki dan hi nang yarap nang ni nang tu kum tu ki dan gi parlok ru ki bo ong ni family le kai ngong ni ngaduna stang ka bai flight lagi dari parlok lu kiba kumtama bang aku ai fi banyak pang sim ngan ai manga by flight long gila abon mah yang ki parlok kiba yarap kum to te ki hagum tahi ngas sedang tahi ski ngasakio kum to te ban ong ba gade ki besuk te em kam dei te ba pet te hamantan dala yo i bala poi kat ni te long ki ong bet te bawan na yang beruspa la mala dan bok la poi ni tapi ke kim tip ba la dan kisni mga syang maroi kamrarong la long ato kani kam dei men tajonga ngala poi hang ni tamala sakut no na ingan yo syu ko pisa man le makaram te kum ta ke la dan ki benai ru mo syu syong tu tip syu man le yuru no bala invest hang ni apa tau put la poi hang ni la hab yang no syapo long kalong ka ba jinjar ba kam dei ke ba ban ong ba masun poi hang ni fila kiu no wood teng la poi hang ni la sakut no kam tam tu ki por ba pandemic le kum tu te la long kum non ong pisar umyat ke umyat ma la syu sakut be kum tu ma tin nyaru hatu ka por nganang syu podium apa formula hamar kum tu kidang bun ki beri ong bakwa sponsor ban pen lekai taba hamar kum tadu no hipat balalong no tak pandemic la sak hang no kum tu te kala long ngalong la ngala pui ben syapo hap sedang biang nambas sedang te kala long ta kan tengah hapan sedang biang nambas sedang kata ka jing lekai jong abongan pui sy ke te basapot ki bun ki balong tama ki parlok ki bengi itu ki beri ki bang itu kum turu ki bun ki bala ai kti bala yarap kan kum tu ban support Aduh mentala kan kena company ki approach pi tadi company ni say want to present company te ban ong hap te ba matun jinjar kawai namar bleng am sa shatu shajaka baki don gitu company second nga representation ni ya kashnong donation ni te long ka ba ha namar bakinda approach yang ngaru ngan hap ban represent ya katu bajaka baki don am tengah pada nga sa shani te ngam kala long ka ba ha ban yo kan kumta te lada kumta ru kadai ru kajing ya shrut ka ba ha ka ba nga hap ban proof namar bleng ngam de balik kai tang bat ki para kan thei kadi kajing lek kai kadi general bai ngalek kai bat kishnrang bro kat bang empat lahi bangan man kapor bangan yo podium bat kishnrang te long kajing jar te menta pada like kamde bang ngampat yo long ala yo tamang hap long consistent gen long te ben long consistent ru ngadan kam pisa ban lek kai man kapor te last year ka sports department ka la yarap yang aken napo government te ngala yo ban lek full season last year te because ngala yo lek kai last year full season te kibru ki labun wa yoi ni khana lapet bro season ki la kala le kai bahama round 1 round 2 te last year ngala miss no ka championship due to dan kini kita gi jingja kum to tengah day bende national champion last year hapo ka women's category te hapo ka INRC Indian National Rally Championship te mangalat nga te nga sungala long vice champion no last year te menta this year nga fight bang ka ju te nga kwa ban ra ka championship kan. They also ngalek ki rally seru menta this year ngayo participate for the first time 4 Julai menu kawai ngalek katu production there they hang to overall nga 1/4 place
and then po category ngawan third place. Te po women's pada nga I was the winner. Te galong kumta kente man hakani nga nangwan lekai ka Himalayan rally kadesh po Himachal Pradesh. Tingi lekai siya po kini kiro thang pass almost 13,000 feet above ni lekai. So ni sedang na po untuk kyu shaneng to kan. So man hakani nga lekai nga yo third po ka category extreme T1 C4 category. Kadi category of modified cars kabari 1.8 liter engine kan kata category. So ngalek kaya ka gypsy. So kadi first time ngalek kaya ka gypsy because mending nga silek kaya ka pulo. Te ngadang wan lek kaya kini. So hakata ka jingyo kabujo nga ban lek kaya kini bar khoi kalong kaya rap yang ba kiwi ki ba sponsor kam to ne ki yo iken ba okay kan kena kala mo. She has the skill ken long. Te long nga show up betang kata hikat badang yo lat lenti nganang lek kaya ben nang ba ngan yo kata opportunity bandan mano ba untuk mah bakwa driver hapo team ne untuk ban looking forward ban ban khot yang ban join ka team kai so kamde ke besuk te anyway nang yang jonga ka bala nang try hi te ka government ru nang kerpat te kat bakala kadang ka support hi nga te kat bangala hang ni hang to bangala ban lek kai ngali lek kai tang ba ka don kam hi ban lek kai full season mek untuk ki don command round new round don kam ban lek kai full season kanang ba finyo sponsorship. Te long landa lek kai shi round around hang ni hang tu pada long kadat consistency kim yo ino kitu kinong sponsor. Tang ba long anyway nang try hi menta. Te gade kam de ke besuk tang ma ta let's hope dari ba kat badang yach kmat te kat badang la ban le am tu kat badang yu te la da don bok te la yo hi sponsor namar ka em hang ni gade bam de ban lek kai tang national ka em gade ban lek ka ba kwa ban lek kai international tu kan. So katai nga practice sabar hi ngalit siya po ka don ka track siya bentangan niya abat ka team na po Coimbatore ka tengah Chitanat Sporting te ki provide maki ka track te siya ban lit kay ki rounds kum to nga si lit testing kan we call it testing ma common practice te nga si lit testing before the rounds kum to kan so tang siya shubu hadin arto yung in long ka round maybe shubu siya Hyderabad dengan lit siya Coimbatore dengan lit testing dengan lit practice te ndala ada pada kin sarak itu kali na Coimbatore siya Hyderabad dengan lit siya ton sa lekay so ban practice te ngamyo ban practice man ka for naman don hi kata kapisa ban yelit mo ban ang ban bahe funding hadu kata ban practice root yo practice hisien te la abiang pangmala yo ban practice mo tambah kumta ken don sponsors pada da kabiang pada kapisa long filate ban train man practice man ka for Tengate ban practice ngam yo bun ki pole nga shlet shongwe kali shunya ben to ta jing su thu jong la jong te long ki dan ki bun ki jing ka banga face kin long na pet ki ber kin ang be ai te la nya la bit ta ba kam ding ta teng namar ba dale kai rally ki ni ka terin kum ka jakar ma ka pher long ka pher ki jaj na filanya ki kali bastet nei ka pher ba na fiso banyak surak finong Arung anang le banyak step banyak sudah. Tapi alet pada hang ni am kumno ba fin tackle ka to kali am kam de ka ju. Ka bah ken kam de ban shu ong shu shong shu le kai. Te na fila shong tang teng ngam ngasi alam kai ki pablok. Ale shong pa bang ale practice ma marsha to ban shong pa practice te. Ban shong kai ki pa passenger seat. Ndala shong yi ong ana ni kata kali ngaso shbe kala passion long kim su thu ta ba kata ka de ga we ban kumno ban nya ki tijat kali. Tang balong ban napet shupet kum tu long ka isu bang wahan wala syong hapo pa na lapet pa ka pher ba ka jingnya okay so ya kita ki long kat ba fidang lek kai fidang learn ngan fidang su thu fidang nang fidang ya chkmat ti long ban shu ong ban shupet ban shu ka sup ite ka bom long kan kata te dala syong hi hang tu la jong ne fisas thu pila nem la ban bat ikatu kali ban pen syong hang tu po tu track long kalong ngam kan Te practice kat bayo nga make use ke ibang akwa ban suthu hala jong nga make use tang itai por bang yo te dari ba don bok te nga don funding bahe te nga yo practice khamha tabam le lepat ski
relevant bangadan yang amdan te nga make use katai mga yo apat te nga learn hi hantu kat bahab learn. Ada mentah kan tadi ki event ki bakila isu mentah. But kai ke future plan ki nang iskumat ki bakitang ban fulfill. Events tela abon tengah kelam keep count tengah try mentah ti bat ke formula dak ken ti try life totally ila dan try belajan kot i try life totally ti namar ngaru ngadang shoes dang hi kani ko mo ngi fingam yo ban le full season teng teng yo le shirau nang tu teng teng yo le shirau nang tu kalong tu ti tang last year hi yo le full season this year nga plan man le full season teng anda yo sponsorship shoot teng nang la ban continue kan kalong ta ti my plan is kumtahi bang akwa ban mo nang yai le kai nang don bok kat bang nang yo sponsorship nang yo ban ya chaprang mo namar bang akwa ban le kai international ngakwa ban le kai of course big dream is ka WRC World Rally Championship kamde ka ba ladang adon sponsorship ladang abiang ka skill set ladang ayo training so ban le kai ka WRC ngadon kam training and then of course somebody to sponsor me bangan yo ban makitu ki kali gila long kila pher ki kali shami ban nya mta kila long kila pher bak lebak tingi hab ban idangi hab thiet ki kali nengi hab ran ki kali la long ta ka hab dan ka team ka ban bangin let nang ni na India kum to kidan ba mentaru ki bala nya na ni na India that is Gaurav Gill te menta kin ya ka WRC Japan so ka team na India kala asdang ban nya ya chakata te ngaru nga khmi lenti bangan yo ban ya ka shata ken te long kadang jong ha kata ka journey te long kat barang mi kisi te nga ngadang try be kat bala tim tip po siya teng teng na susyong to so lakut ta lenti tang ba tip kumlu syo fun ko long dan tata bakwa sponsor fi ban ya ka kum tam tama te long kadek bam la ban tip ka bala ban long ka balong very unpredictable mo ka balong bamla ban ong lupa kan ban ken lupa tama ka im te ka dai ban le ka sabar kan menyo represent ke India mo mta te kadon ka WRC nan ta ki kadon ka ni ka Dakar it's one of the world's toughest rally te bajing jar ha te da ki post ngir ki po 1000 kilometer hab le kai kataru kadai something ba I'm looking forward to te right now ngadang khmi lenti ba ka Toyota somehow ngala ban convince ki namar ki ya ka Toyota ki nya de ki Hilux de ki modify ki kali jong ki am so maybe dang ayo nya kali Toyota on one of the rallies kum to maybe I can ngala ban proof ki something so don't know let's see ngadang wat lat wat lenti tang makat bayo ngasimbet kabuda de ki ka barit ubariaro ngasimbet tang ban ong ba ma ban yo takalat ban puni ya ka skill set kan te ka im te ka heb ha tang ba ka journey te kadang jurang ba. Right then, coming in at number 2, ladies and gentlemen, she